Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Birinci söz ile Ramazan ayı tügerasında günlerde gönüllerimiz vaygı kasret bilen tutuldu. Ramazan ayı dedik, gönüllerimizge bir yaktan şadlık, ikinci yaktan vaygı hisleri kireydi. Şu hislerge istemeden zor faşiga var, başı özgertişti. O da bolsa 175. gimnaziyada bağlı müdürü. Bir de günah olmadan bağların urunları cennette olsun. Eti anilerine sabırlıklar dilep kalabız. Cenab-ı Karabız gıvada kılık. Gözlerimiz yaşından bulgan, gönüllerimizge baygı hasret kirgen. Lakin biz Allah'ı Teala riza olan sözlerini aytamiz. Hem sizin idüğünüzge bir hasretlenemiz olur. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nestehdihi ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Bütün gönüllerini yoktan var edip, terbiye kılıcı Allah Subhanahu ve Teala'ya hamd sanatlarımız, barşı maktalarımız bulsa ile. Şekli Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e, anın hürmetli ailesine, barlık sahabelerine, gönüllerimizden, üründen çıkan selamlarımız, salavat şeriflerimiz ilişseydi. Allah-u Teala ve Teala ilk günlerimizge iyilik, tanışlık, ağır sırkalarına hayırlı şifalar, imansızlıkta, tevfizlikta yürüyen bendelerge bunu tabarga yerden içendi. Allah'ın imana giderek tevfik, hidayet, istikamet nasip eyleseydi. Muhterem cemaat, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Vakası başlarından sizin isigizge çiresiyle büyük mekil mesele turunda o da olsa fitra sadakası şartı gene çok din kardeşlerimizin valeti var. Fitra sadakalarını beyren namazındansın bile başlıyor. O sadaka fitra sadakalarından bitmiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi var. Şu hadiste Peygamberimiz kim fitra sadakanı bile anı beyren namazına kadar girsin. Yani beyren namazındansın birilen fitra sadakası fitra olup sanmamıyor. Yani koyun sadaka olup sanmamıyor. Yani İbn Abbas radıyallahu anhu ennehu kal فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة لصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. İbn Abbas radıyallahu anh'a rivayette Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem fitr zakatına değiştir dedikleri urazat başını bu şıkanlaşan sözlerden çıslattırı için hem miskinlerine başlattırı için kim anla namazına kadar tülese ol kabul itilgen fitr zakatı bulan. Ve kim ise anla namazdansın girse ol bir gayi sadakalarını bulan. Ali bin Umar radıyallahu anhu ennehuma kal Emrada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi zakatil fitri en tuadda qabla furucin nasi ila salat. İkinci bir hadiste İbn Ömer radıyallahu anhu'da Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem fitra zakatın kışırgen namazga basmançı takşırga emretti. Şuna göre kim fitranı takşırmagan aşığınız mene hazırlı vakitte aşırı takşırınız fitralarınızını Allah sağlasın orazalarınız kabilelermişler bu şekilde yer ise bedene kabul olmaz. Hem de kimin ise fikirleri elle kişi kalıp çıkkandan sağlarının verilmen diye koyulasa deriz bulunur. Fitra sadakalarının bilgilerler vakıtı var hem kim ana diyişli vakitte takşırmazsa
fitratan kilmi торган bir sadaqa olacak. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وشعبة رضي الله عنه aytdi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim bizden emir olmagan amelni qilsa, o keli qabulman bo'lar, ya'ni qabul bo'lmaydi. Tanbih. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, wa lillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, wa lillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, wa lillahil hamd. Уважаемые прихожане, еще раз напомню, что у нас фитр садака нужно выплатить до праздничной молитвы. Так как праздничная молитва, если закончится и вы пойдете давать фитр садака, это не будет уже фитр садакой. Об этом вам напоминаю. Muhtaram cemaat, Ramazan ayı o'tdi da ketdi. Bir yil davomida kutilgan qonog'imiz ketdi. O qonog'ini bir daqiqa qarshilab bo'lmaydi. Yılda bir taqdirgina kelib, ichib turishsak da, ko'p nafil murozalar qilsak da, shunday ajr savobga erisha olmaymiz. Shu kunlarda chinloq da kishilar o'zgargan shekilli. Masjidimizda har taroyifda to'lgan edi. Hatta tanış olmagan kardeşlerimiz kelganligida. Kimgadir shu taroyif yerlarida 5 vaqt namozga turgan sabab bo'lgan. To'xtalimni ko'p yildan taroyiflarga og'ir tugil, yaysa kimdir aytib og'ir bo'lsa da bo'ldirdim. Ayda bütün namazlardan turgazimali deb butunday namozlarga turuvchilar qotira oladirsa. Mana bu foydaga bo'lgan roza. Roza deb diyeta tugil. Ko'pmi kilometrdan, ko'pmi gram qoldi deb o'ylab o'tirmasdan. Kelasincha ko'pmi namoz o'qidim, butun kunlarni rozada o'zdirdim, ko'pmi sadaqa berdim, ko'pmi kishilarni oshatdim deb siyirga keladi. Ana Abi Hurayra قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الصيام من أكل والشرب إنما الصيام من اللغو والرفث. Abu Hurayra radhiyallahu anhu aytdi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi. Roza bu aşağıda işidan tiyoguna degan so'z tugil. Darslikda roza bu bo'sh anlaşam so'zlardan o'z-o'zini tiyog. Allah'a şükür rozani tuttuk, sadaqalarni berdik. Kimdir og'iz ochtirdi ham boshqa izga amallar qildi. Alhamdulillah shukr. Lekin bizning eng zo'r savolimiz bor hozir. Mening qilgan amallarimni Alloh taolo qabul etdimi yo'qmi? Ko'pmi tirishdi? Ko'pmi so'zgan kelishdi? Ko'pmi ashirsi kelgan qanday keldik? O Allah tarafından qabulmi yo'qmi? Kelikten mesela alsak, bir çıkışlardan ise Adem Aleyhisselam'dan başlayıp alsak, Allah'tan kurbanlarını Allah kabul etse, Allah bilgiliydi. Demek Allah kurban çalayında, siz bilirsiniz mesela, Kabil birinci kurban oldu, birisinin kabul edildi, ikisinin kabul edildi. Allah bir tiyişli orunga şu kurbanlarını koyup, kökten bir ot düşüp, şu kurbanına yandırabilir. Buna şolay kişiler bileydiler, benim kurbanım kabul olgan deyip. Hazırda vakitte biz aytamayız, bizning kurbanımız, bizning orazamız, bizning namazımız kılgan kabul olgan buldu mu, yok mu?
Demek, şular bilen karaganda bilip tapılmay. Lakin galimlerimiz aytuyunca, qabul etүүнүн bir neçe galimeti var ekan. Galimler aytadilar, agar Orazan qabullardan bulun bilesi bilse, Ramazan bitgenden soň o'zingga qara. Ramazandan soň sen nima bo'lasan? Galimlerimiz başka sözler bilen aytsak, bir izgilik amelini kıldın iken, şu izgilikten soň o'zingga qara. Agar şu izgilikten soň senin tag'in izgiliklerini kılasın iken, mana amaga qadar bo'lgan amellerin qabullardan bo'lgan bo'la bersa. Mana İslamda şunday qoida bor. Agar bir izgilik o'zining ortidan tag'in bir izgilikni tortib borsa, demak izgilik ortidan izgilik. Mana shu vaqtda anaga qadar bo'lgan izgilik amal qabullardan bo'ldi. Shunda u galimlarimiz aytadilar, agar izgilikdan so'ng bir gunohlik amal bo'lsa, sening anaga qadar izgilik amalin qabullardan bo'ldimi, bo'lmaganmi, bir so'z so'rab ostanda. Мы держим уразу, поклоняемся, делаем праздные поклонения, кто-то дает садака, кто-то считает это дополнительной молитвой. И каждому из нас интересно, Аллах тогда принял от нас наше поклонение или не принял. Если раньше у первых людей, у Адама, алейхиссалям, его детей, они сразу знали, Аллах тогда принимал от них их курбаны, их посты, их намазы или нет. То, что касается курбана, то если они курбан делали, сверху спускался огонь и сжигал их жертву. Значит, это был признаком того, что Аллах тогда принял у них. А мы же с вами не знаем, будет ли, например, наш курбан принят, или будет наш ураза принят или нет. Поэтому ученые говорят, если человек хочет узнать, был ли принят его курбан или не был принят, то пусть посмотрит на свои деяния после этого благого дела. Если после благого дела, которое ты совершил, ураза, намаз, закят, садака, если после этого благого дела у тебя совершаются также благие дела, значит, те благие дела, которые ты делал до этого, иншаллах, приняты. И также ученые говорят, если после твоего благого дела ты совершаешь какой-то грех, то, возможно, твое благое дело до этого, которое было совершено, не было принято Всевышним Аллахом. Потому что у нас правило такое, то, что награда за благое дело является следующим благое дело. Если ты делаешь благое дело и делаешь после него благое дело, значит, Аллах тогда принял твои дела. Hem amellerimizin qabul bo'luvini ko'rsatkich Ramazon oyidan so'ng kishining yaxshi yoqqa o'zgarib bo'lib turadi. Agar kishi Ramazonga qadar sabrsiz deydi, Ramazondan so'ng o'zini qo'lga olsa, yoki Ramazondan so'ng istamay ro'zalarni tuta boshladi, yoki nashar ibodatlarni yaxshi ibodatlarga o'zgartsa, şu vaqtda Orazan qabul deb aytib bo'ladi. Galimlerimiz aytguncha bu vaqtda izgi amal kishini jahannam o'tuna kirita oladi. Necha bo'ladi? Agar kishi bir izgilikni ishlab, ana shu izgilik bilan maqtansa, yoki tinchlansa ham g'iybatdan yiroqaysa, Alloh saqlasin, natijasi nachar bo'ladi. Masalan, kishi aytsa, men masjidni tizilib, hozir tunda namozga sing'ala qolsam, ya butunlay o'qimasam bo'ladi. Alloh saqlasin, shu izgi amal gunohga olib boruvchi bo'ladi. Boshqa misolni olsak, kishi bir gunoh ishlasa, ham shu gunohdan tavba qilib, doimiy ravishda zikrda bo'lsa, o'kinsa, ham istamay ibodatlarni qilsa, shu narsa jannatga kiraga sabab bo'la oladi. Amin turunda unutmaylik. Takbir. Allohu akbar, Allohu akbar. La ilaha illalloh, Allohu akbar. Allah
La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Alloh taolo ayya Ramazondan qorimiz bizning ig'likli istiqomatlarimiz davomli bo'lsa, u bizning uchun zo'r ko'rsatkich. Shu vaqtda Ramazon bu bizning o'zgarishga albatta yaxshi yoqqa bir sabab bo'lib qoladi. Yil davomida biz shaytonlar vasvasasidan qo'rqamiz. O'zimizning fikrlarimizni olmoqchi, namozga boshlashda bu fikrlar boshqa kiradi. Şu vaqtda qay bir chaqda men fikrlarimni esa fikrlarimni fikrlar deb anglab bitirib topolmayman. Shaytonlar vasvasa yo'lida ilk zo'rtorishlik ko'rsatadilar. Shaytonlar Allohga kishiga yetmicha qaramicha bir qachondan bilar. Понедельникdan vasvasa qila boshlaydi. Esa bugun qarab senga ertaga namozga turasan ekan, u senga yotib qoladi. Qaradi, ya'ni ertaga namozni o'qisin, zuhurda men vasvasa qilaman. Yo'q, har vaqt shu narsada turishlikni ko'rsatadi. Har vaqt yig'lamaycha, og'ramaycha, alsada tag'inda ko'plab vasvasa qiladi. Demak, uni bundan qilmaslik kerak. Lakin Ramazon oyida bilganimizcha Payg'ambarimizning hadisidan tayanib, o'zimizning shundoqda kim ekanimizni aytib bo'ladi. Payg'ambar aytdi, Ramazon oyida jannat eshiklari ochiladi, jahannam eshiklari yopiladi. Ham shaytonlar jilg'i bilan bog'lanadi. Valimlarimiz shu turda bir necha fikr bor, lekin nechigina bo'lmasin, Ramazon oyida shaytonlarning vasvasasi azayadi. Lakin Ramazon oyida gunohlarning soni azayadi, birda gunohlar bitmaydi jamoat. Valimlarimiz aytuvchi, bu Payg'ambarimizning hadisini birda qarshi bo'lib turmaydi. Agar shaytonlarning vasvasasi azayadi, lekin kishining nafsi shu kelish qoladi. Hamda aytib bo'ladi, agar men o'raza vaqtida nimadir gunohni qilsam, eng birinchi jihatda ana kishining nafsidan, ana nacharligidan kishini aytib bo'ladi. Bunda endi shaytonlarga zavlanib, shayton vasvasa qiladi deb o'zimizni oqlantirib qo'yamiz yo'q. O'zimizni ochiqlab bilib, o'zimizning zohir yoqlarini bilib yaqindan Ramazon eng zo'r yordamchi bo'lib turadi. Biz aytsak, yaxshi bo'lasi ila o'zgarasi keladi. Shu ishda o'rozada turib bir zo'r fursat bo'lib turadi. O'zining kim ekanini bilasi kelsa, o'rozani tutadi. Och kelish, susag'in kelish, qanday narsadan o'z-o'zingni tiya olsam, endi harom bo'lgan narsalardan o'zingni saqlay olasan, Allohga. Anamdır, mana hozirda o'ylashga kerak, mening Ramazonda nindi jig'irsizliklar edi. Mening sabrsizligimni, shular ishlarga vodiy oyida shikirlarga ishtirok edimmi, men oz sadaqa berish edimmi. Har bir kishi o'zining niyatlarini qarasin, ham shu niyatlarga amallar to'g'ri keldimi yo'qmi? Belki Ramazan ayında ko'proq sadaqa berib deb o'ylagan edik. Belki ko'proq namozlarni turg'izar edim, belki ko'proq Qur'onni o'qirman deb turar edim. Lekin ni sadaqa bermadim, ni Qur'onni o'qimadim, ham boshqa jiddiysizliklarni o'zimiz bilamiz jamoat. Mana shu vaqtda o'raza bitgach qaror kerak. Narsa menga Ramazonda jinadi. Ramazonda vasvasa azrak bir demak qolgan gunohlarimiz o'zimizning nafislarimizdan keltirgan bo'lurdir. Demak, o'raza tutib u bizning o'zimizning kim ekanligi Allohdan ko'rsatadi. Ham shu yerlarda bilib oladi-da, yil davomida bitirda turishlikni ko'rsatirga tegishmiz. После того, как мы с вами поддержали уразу, надо посмотреть на себя.
Что нам не хватило во время уразы? Мы сами знаем, что во время уразы шайтаны связываются, их васваса становится не такой действенной, как обычные дни. Поэтому в эти дни, не Рамазана, если даже грехи совершаются, если мы совершаем грехи, нельзя сказать, что шайтан попутал. Шайтан васваса подали. Шайтан связан этими. Вот если мы сейчас грехи делаем, его васваса очень маленькое значение. Если мы в месяц Рамазана делаем какие-то грехи, вот надо на эти грехи обратить внимание. И над этими грехами нужно работать уже на протяжении следующего года. То есть мы, если мало давали садака, значит где-то мы являемся жадными. Если где-то мало читали намаз, значит мы в этом деле не преуспели. И также, если мы очень мало читали Коран, значит на протяжении года снова нужно стремиться для того, чтобы научиться читать Коран, чтобы в следующий месяц Рамадан мы с вами заработали еще больше аджр саваба. Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла иляха илляллах, валлаху акбар, Аллаху акбар, ва лиллахил хамд, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла Аллахы Тәала ягынан рөхсәт булганга, сырқау авырган кардәшләребезнең бурычлары калган әле. Менә шул казаларны һичшиксез тотып бетерергә кирәк. Каза уразаларны, ягъни бурыч уразаларны теләсә нинди көнне тотып бетереп була. Бер-бердән яки бүлеп, ул кеше үзе карый. Әгәр Рамазан аенда берәү ауыру сәбәпле кеше уразаны тота алмады икән, аны башка көннәрдә каза була. Ягъни тотып бетерә. Шул вакытта мин эштә уразаны тота алмыйм, эштә су белән, су эчмичә булмый һәм башка сүзләрне әйтәләр, кешеләр бар. Мин әзер түгел әле дип, һәм шушы белән фидияны түләп котырырга киләләр уразадан. Yok cemaat şulay işleriniz bulmaz. Urazada da olunan sabırlıkla ilerlettiren narsa. Meşritte de çakırsan kalbetlerde min ale ezel dövülü cevap verirler. Meşritte çakırsan min ale ezel dövülü. Biz bilmesen cemaat biliriz. Sen kanunu koyup işine belen bir kan insanı şu pirovunu duhovka yanına koymayısın. Hazırlıkla pirovunu pişirgeç, min anda müşker koyuyorum diye biz aşılayıp işlemeyiz. O bir şulayıp işleyken biliriz. Eğer özümüz meşitke varmayışım, oraza tutmayışım, əzir bulun ketemiz. Mine meşitke gir, oraza tut, mine şunda əzir bulasın. Aşılayla meşitin kırıyına girip, oraza tut. Bir başka tasını əzir bulmasın. Eğer kişi şey günlerinde orazalıkta almazsa, bir avırsalıklar şul kaldırgan orazalık günlerine, kıska günlerde de dağlar, yani kış günü. Fidye tülevlen каталонийц. Аллах башында борышты болып қаламыз. У нас мы закончили свою разу, но не все еще из наших братьев и наших сестер дорожали разу до конца. Кто-то по причине болезни, кто-то по причине естественных природных явлений у женщин. Им нужно разу закончить как можно быстрее. Эту разу они могут продержать как сразу, так и по делям, разделяя по дням.
Могут они держать уразу как в летние дни, могут держать они уразу, те вот долги, которые у них остались, они могут держать уразу и в короткие дни. То есть это не нужно забывать. Обычно нас люди как делают? Если говорят, я не могу держать уразу, просто хочет принести видео и все этим он хочет как бы с себя долг снять. Если человек может держать уразу, и он не держит ее, он не может видео не может платить. Человек, или который постился человек, да, он платит фитр садака. Фитр садака у нас служит очищением от грехов, которые были во время поста. От пустословия, плохих слов. Фитра – это такая очистительная садака. Фидия – это для тех, кто не может уже держать вообще на протяжении жизни. У него рак, или желудок не работает, или диабет первой степени, когда уже невозможно, тогда фидию платят. Но если ты пока болеешь временно, а потом ты можешь вылечиться, ты должен уразу восполнить. Уразу восполнить должен, фидии здесь никак не получится оплатиться. Даже если человек болел и думал, что не сможет держать уразу, он был в этом уверен и заплатил фидию, потом оказалось, что он сможет держать уразу, он должен держать уразу, а фидия у него уходит как садака. Об этом не нужно забывать. Такбир. Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла иляха илляллах, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ва лиллахил хамд. Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла Lakin urazanın temennisine teşebbüs için, isteme ecr savabka erişir için nafil, yani isteme urazalarına tıtık ola. O ise Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'nin yolundan var ola. Peygamberimiz ayette, urazat tıtığız, isen savab olasız. Hem her düşende, hem beş şende urazat tıtığa uşak idi. Hem her ayda ortasında, alt günlerinde, başvara günü, barakat günü urazalarına tıtığa kengeş verildi. Allah'ın hemmesimizin ecr savabları şartlarına zor. Hem Peygamberimizin hadisini tanıtmayıp, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayette, "Ken Ramazan ayında 30 gün urazat tutup, Şaban ayında 6 isteme gününü tutsa, yıl davamında urazat tutukan şekilde bular." Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de etti, "Men caa bil haseneti felehu aşru emfaliha." Kim izgelet bilen kilse, onlarga 10 tapkırga arttırırız. Demek bizim de matematika başlanar. Demek 30 günde biz 10'ga tapkırlıyız. 30 günde, urazanın 30 günde 10'ga tapkırlıyız. Şolay bulup bizden 500 gün çıvar. Değil mi? 500 çıvar. 6 gün şavalinin günlerde 10'ga tapkırlıyız, 60 bular. Barısı bular 560. Mene 560 gün bizden çıkan. Demek urazanın tutsak 30 gün, şavalinin tutsak 6 gün, mene 1 yıl davamında urazın şekilde bular. Мы постились, держали обязательно уразу, но есть также среди нас такие, которые к уразе относятся особенно и любят чувство голода. Это чуть приземляет человека. У нас есть также ураза дополнительная. Это, как обычно, по пророку примеру. По примеру пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это 6 дней Шаваля. 6 дней Шаваля.
И посланник Аллаха сказал, тот, кто будет держать уразу 30 дней в Рамазане и дополнит их 6 днями Шаваля, тот, как будто постился на протяжении всего года, получит аджр саваб такой же. То есть, здесь у нас простая математика, 30 дней в разы, мы если умножаем на 10, то есть Всевышний Аллах говорит, за каждое доброе дело я буду умножать вам в 10 раз. 300 дней умножаем на 10, получается 300, плюс 6 дней Шаваля умножаем на 10, получается 60. Всего 360. То есть сколько у нас получается дней в году? Практически то же самое. Так ведь? Получается, мы получаем саваб за несколько, за период как будто год продержания уразу. Поэтому об этом забывать не стоит. Bir yılın urazа савабын аласы келсе, мына Шаваль айында 6 күн ураза тұтты. Адалеттен тұтып бола, елсе бүгін тұтып бола. Мәселен, шулай дүшәмбе һәм пәкшәмбе көннәрендә яисә бер атна эчендә тұтып була. Гомумән алганда уразаны тоту Аллаһ Тәгалә каршында иң зур әҗр савабка сәбәп булып тора. Гөнаһларыбыз күп дип зарлансак, Аллаһ Тәгаләдән бирелгән ураза форсатларын белән куллансак, зур уңышка ирешеп була. Үз алдына китерик җәмәгать, 30 көн Рамазанда, 6 көн Шаввальдә 1 ел уразага киң. Ул 1 еллык уразаның әҗр савабы. Лашура көнне тотсак, ураза тотсак, Аллаһка Тәгалә 1 еллык гөнаһларны кичерә. Бер көн ураза тотсак, 1 көн өчен Аллаһка Тәгалә 1 еллык гөнаһларны кичерә. Ул бик зур ниғмәт һәм форсат булып тора, җәмәгать шул турында онытмыйк. Торбашыбызны ураза бәйрәме белән Аллаһ Тәгалә укыган намазларыбызны, тоткан уразаларыбызны, биргән садакаларыбызны кабуллаудан кылсын. Безнең дуаларыбызга мохтаҗ булган газиз әтиләребезнең, әби-бабаларыбызның, ир һәм кыз туганнарыбызның ката-кимчекләрен гафу итеп, جنتنا كالتربيات نصيب والمأسرة على سعيدة وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إذا قضى جماعة غاية نماز مقيمس غاية نماز بزن iki нәрсә белән аерыла, ул истәмә тәкбирләр белән. Сейчас, уважаемые прихожане, гости мечети, мы сами прочитаем праздничную молитву. Она чуть отличается от обычной молитвы, это вот вы знаете. Она отличается дополнительными такбирами. В первом ракате дополнительные 3 такбира, и во втором ракате дополнительные 3 такбира. Если кто-то еще не в курсе, следите за своим соседом, который умеет читать.